Goedemiddag Maats, ek is die taaljuffie ook bekend as Juffrou Kamfer. Ons fokus vandag op graad 10 Afrikaans vraestel 1. Vraestel 1 bestaan uit leesbegrip, opsomming en taal. Opsomming, kenmerke van 'n opsomming, guidelines of a summary, lees jou instruksies, read your instructions. By reading your instructions, you will know what you should summarize, how you should summarize in Afrikaans. First additional, you summarize number form 1 till 7, and in between you skip lines. You will also know how many words. For grade 10 it will be 70 words. Lees jou leesstuk, read your text. Onderstreep jou sleutelwoorde, underline your key words or key points. This is now your key points that you should underline after you've read the text and you know what you should summarize. Tel die woorde wat jy onderstreep het. You need to count the words that you underlined or highlighted. Why? Because the total words of the text, your reading text, is more than 70 words. So it's important to count the words and you need to write it down on your paper with your pencil. Verkort die woorde as dit meer as 70 woorde is. So after you've underlined, after you've identified, and after you've counted your words that you're going to use as your summary, if it is more than 70 words, this is where you will start to shorten your sentences. So it will be 70 or less than 70, but it will still reach 7 points. This is the grid line that we use as educators when we mark your summary. So what we do is we do count your words, we do count your summary. If it's more than 70, we will scratch the other numbers. And then this is how you will get your marks. For 7 facts, you will get 7 whether you have taken it directly from the text. So if you use your own words, it's for 7 facts. Then the 3 will be for taal. If you used your own language or personal pronouns or adjectives, if you use it throughout your summary, you will get additional 3. If not, you will get 7. Remember, false and write one full sentence. Make sure you have a verb in every sentence. Never start with as or a conjunction. Only one sentence per point is accepted. So we're going to look at a summary. So this is instruksies. Nommer 1, identifiseer 7 wenke oor hoe jy jou Afrikaans kan verbeter. So I've highlighted what you should summarize. You are summarizing hoe jy jou Afrikaans kan verbeter. How you can improve your Afrikaans. Nommer 2, skryf jou sinne puntsgewys in number form. Nommer 3, jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. So it cannot be more than 70 words. Number 4, skryf die getal woorde aan die einde van die opsomming. So you have to write down your total words. So after number 7, you skip a line, then you write aantal woorde 70. Of minder as 70. It depends on how many words you have. So this is the text. Hoe om jou Afrikaans te verbeter. You will also notice most of the times your paragraphs will be numbered, and most of the times it will be 7. If it is more than 7, then you still need to read from which paragraph does your point start. But most of the time, it will be 7 paragraphs. It means that you only take one key sentence out of each paragraph. Sukkel jy met Afrikaans? Daar is maniere waarop jy jou punte in Afrikaans kan verbeter. Een van die maniere waarop jy jou punte kan verbeter, is deur jou woordeskat uit te brei. Kyk na Afrikaanse televisieprogramme.
Daar is programme soos Sewendelaan, MK89 en Kwela op die Kyknet kanaal. As jy voel jy het nie genoeg tyd in die week nie, kan jy Sondag springmelies voor die TV sit en eet en die Sewendelaan omnibus geniet. Luister na goeie Afrikaanse radioprogramme. As jy na die programme luister terwyl jy jou huiswerk doen, hoor jy Afrikaans. Op Radio Sonder Grense is daar goeie programme vir tieners. So where you see the red lines, this is what I've identified already. Jou woordeskat uitbrei, kyk na Afrikaanse televisieprogramme, luister na goeie Afrikaanse radioprogramme. Keep in mind, you need to summarize hoe om jou Afrikaans te verbeter. So far that is the 3 points on how you can improve your Afrikaans. Nommer 4, daar is baie goeie Afrikaanse liedjies wat gewild is onder die jong mense wie se moedertaal nie Afrikaans is nie. Luister na Afrikaanse musiek. As jy nie weet waar om te begin nie, kyk bietjie na MK89 en luister na die radio. Die meeste leerders gebruik 'n woordeboek net wanneer hulle opstelle skryf. Gebruik woordeboeke ook as jy 'n woord hoor wat jy nie ken nie. 'n Faro skool woordeboek is goed, want dit sluit nuwe woorde in. Ou eksamenvraestelle is 'n waardevolle hulpmiddel. Werk dus vorige vraestelle uit om uit jou foute te leer. Die foute wat jy in opstelle en taalkunde gemaak het, sal jou bewus maak van probleemareas. So kan jy seker maak dat jy nie weer dieselfde foute begaan nie. In paragraaf 4 is luister na Afrikaanse musiek. Paragraaf 5 gebruik 'n woordeboek. Paragraaf 6 werk dus vorige vraestelle uit om uit jou foute te leer. Paragraaf 7. Het jy vriende wat goed in Afrikaans is? Gesels net in Afrikaans met jou vriende. Mag hierdie wenke jou help om Afrikaans te verbeter. So the key point here is gesels net in Afrikaans met jou vriende. So after you've underlined it, after you have highlighted it, you need to count the words as well to make sure either you will be more than 70 or you will be in the framework of 70. So now after you've counted your words, now you will shorten it. So we need to start with, you can either start with jy moet every time. If you can use another word or adjective, you can do so, but it will be more easier to use jy moet if you are giving wenke, if you're giving guidelines. Nommer 1, jy moet jou woordeskat uitbrei. Brei jou woorde uit. Jy moet Afrikaanse televisieprogramme kyk. Kyk Afrikaanse televisieprogramme. Jy moet na goeie Afrikaanse radioprogramme luister. Luister goeie Afrikaanse radioprogramme. Jy moet Afrikaanse musiek luister. Luister Afrikaanse musiek. Jy moet 'n woordeboek gebruik woordeboek. Jy moet deur ou vraestelle werk deur ou vraestelle. Jy moet in Afrikaans met jou vriende gesels met jou vriende in Afrikaans. Onthou, skryf jou aantal woorde aan die einde. Na nommer 7, laat jy lyn op en skryf jou aantal woorde. So after number 7, do not forget to write your amount of words, your total words, word count. After number 7, skip a line, then you write aantal woorde, double colon, then you write your words. Baie dankie dat jy ingeskakel is.